namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntu of course hi ta hi of course hi ta yindlu ya Dr. Thomas Chauke na boy 7 va ta va ri karhi va linkiwa kwala and stuff like that. And then from that section hi ta hi move ri karhi hi ya ka Hosinga Mr. Post nga ta hi n'wi linka na Mampele even then emakumu of course hi ta hi vulavula hi Paparhulani. So as we speak, shishkuna a video inga post ka account ya Themba Mongwe on TikTok inga trending swinene as we speak shishwa ile ka ma 300,000 views aka vekela into Dr. Thomas Chauke. So what we can do here eku I sungule hi veka in full and then I can continue and stuff like that. Let's go. Guys, lowa emutu wa Papa Thomas Chauke kambe ba rele ku ile Saleman lava emani Thomas Chauke lava va nga khoma bodo lava ya la ile mutini wa Thomas Chauke lo wa Ntlambi mayibona ku indlo lewa isaseke njani indlo ya Dr. Thomas Chauke emuti wa kona na vana va kona ilava ya na swimovhani emuti wa Dr. Thomas Chauke lo mu vonaka lo mawubona muti loko saseke njani na swimovhamani swi nga tala lana vatukulu va yona vatukulu na heta vatukulu va yona Dr. Thomas Chauke ni kokwala Salema la kokwala Salema kwala. Loko swi hatita before hi nghena ka ti-comments na vanhu vo fana vo boy 7 swi tikombi na ku na vona a swi va tsakisangi a hi n'wi fakeni hi boy 7 la hi twa ku i ri inside ra yena. Guys, lowa emuti wa Papa Thomas Chauke kola hele ka boy 7 za mfana ka gasa mata ka swo boha ku mi ya xuta yindlu ya xinyori na so boha na ku mi ya xuta tiyindlu ta vanhu na loko mi ri haxi yo xi endla ka TikTok hlula misama nga mbalangi a swo boha ku mi ya xuta yindlu ya xinyori u yo mi thola xinyori kumbe se mi macingelani ka xinyori na loko mi karhi ku ti tsakamisela baba tshikali ku ya cingela ka xinyori a nga lava macingelani problem va macingelani am kahle na mi hlula na tipahla leta va macingelani leti hi to ti mi endla ku mi drongeka mi mba tipahla phelo sweswo va nga mi byeli ku mi tirha khampani ya so a ma ha cinci na pahla u yo mi byele xinyori ku mi ta n'wi cingela va n'winyi vo xwela la vo yo xwela loyi so a ni ri karhi ni review virus comments a ni hlayini already swi komba ku vanhu vo talo na vo nyumisa kwalani u kha u kombisa ku u yi kuma kwini permission ya ku humesa muti wa munhu swi lava permission leswi u swi endlaka and stuff like na a lot of comments va nga fika va against Mongwe laniwa as you can see na vo Luciano u teka na muti wa papa wena swi ta va kahle ngopfu as you can see. So ku fika ku va ku ri na various comments van'wana of course va kha va kombisa ku swi lava permission and then van'wana va hetele mi kuma va ri karhi va hlasela yindlu ya Dr. Thomas Chauke tanihileswi mi swi vona ku vhele ku meeting yindlu leti nga akiwa minkarhi yaliya ya khale and stuff like that se swi hetele mi kuma ku swi fika na eka that section yaleyo and the stuff like that mavona mhaka leyiwa. So it's quite a complicated one as sweswi mi swi vona ku a xigazini vheve ku na moya wo le ka mirhangaphandla le ku na permission yi nga nyikiwa hi mirhangaphandla vhele hi nyikeni permission straight eka risimu ku vanhu va ya foda la yi vule straight we all know it loko se of course yindlu se yi kha yi gonya yi kha yi hlamula Mr. Posi yi kombiseni. So hey, leyi va yi ri quite complicated. I think it's down to vona Dr. Thomas Chauke ku vona va yi viewa xinjhani ku xana va nga require vanhu ku va lava permission ku va vona yindlu ya vona because since mi yisa loyi tekeni mi nga hetela mi kuma ku se vanhu vo tala va nga ze va hetela va yini leyi and stuff like that. I think it's down to vona but yes of course hey it's complicated guys because celebrate nkarhi wun'wana munhu loko a ri celebrity nkarhi wun'wana swi hetela swi ri confusing nyana. So I think hi yona yi nga nyika guideline dokodela la
ku ya hi sayiti ra yona because mi nga kuma ku munhu a fika a tirhisa debate yo hisa celebrity a nga ya a xuta munhu wa vona and stuff like that a wu chela ka media va nga kha I see nothing wrong with him taking this video I munhu wa vona doctor okay va nga kha wa delela muhisa lowa hayi timhaka a na kha ku na swimovhamovhani laha ndzeni but yona yindlu of course ku ya hi generation ya yona of course hi ku hi languta hi minkarhi leyi nga ako hi yona it was of course the best of the best ku minkarhi ya yona and the stuff like that so of course naswona tin'wana ti-comments kha ti va ti jaja hi ndlela ku hi nkarhi wa sweswi obviously yi nge relate na nkarhi wa sweswi because a yi akiwa hi minkarhi liya a ka ha ri minkarhi ya Facebook it's expensive Facebook minkarhi liya yi ri very very expensive yi tirha swinene ku ya hi laha leswi of course yi nga swi endlisa xiswona so vo tala va ri Africa kume permission vo tala leswi ni swi vonaka la and stuff like that ya ni pfumela na mamayila laha yi nga kombisa ku the architecture was the best at its time and stuff like that hi kombela hi kombiwa papa wena loko heta sweswo swi endlaka okay u kwini wa wena muti hi kombi wona va vula ku loko I understand I am Mutsonga that's why we had to take this video and stuff so swi sparka a debate mi nga khomentana ngoku mi ri yini but yes loko ri himpela ku fika ku tirha nawu yes yena fika kume permission sure boy le kha yi se humesini location ya munhu va munhu a ri nhlamba a swi vuli ku u fane n'wi film hi rhuketele ngona yona Tobis hi loko kombisa ku this house is over 30 years and still nice show us your father's house so swi sparke a debate ya hluphanyana a ni na ku hembe ya hluphanyana ku vhele like there's a thin line vhele ka mhaka leyiwa yo hi langutisa ku sis is a celebrity of course at the same time ku na thin line swinene it's quite complicated and sini ku ka yo lava dokodela hi yoxe mi kuma ku vona va kombisini if va swi permita swa so and stuff like that ni twi na ku ya tika but yena yes I agree mavula leyi a ku na rinyajinyana xikarhi and stuff like that so hey it's tough na n'we mi nga commenta below ku ri mi ri yini rothe kwale kha yi kuma expensive building material I agree hi leswo let's go mndave khive ka tamampele the boss and Hosongo Mr Boss mga mi swona previously a kha chinga swinene aka kombisa ku Hosongo Mr Boss fike yi teka a break and stuff like that mara tlhavi hi one post la yona a yi trendanga because ana rola swa kahle ko ka ri ka Master T robot hinkwaso a hi fike hi vona mapele laha kombisa ku dyambu leri ra hisa na vana va dyambu leri ra hisa vana va mani mara swa tinjhovo no u laveka ti-bum shot na swicepezane as you can see so basically road tilarisi ta Hosongo Mr Boss from 2K of course lo hi swi languta leyo you can see ku ri post leyi na ku themendela Hosongo Mr Boss ku vhevhe dyambu ra ri ku ri tiyiseleni a ri ku loko swi tweni ku this past 2 days a ri le ku fayeteleni mpfhuka se mpfula yi fambeni laha se ka fiwa manjeni so ni vona tsala swa kahle yo a yi trendanga post leyi na 67 likes as you can see ku i vulenyana swa positive Hosongo Mr Post but I was like okay it shows mapere the boss does not really necessarily hate Mr Post to that extent maybe ngo loko maybe ku timhato la ku trenda hi ti-post ta yena and stuff like that I guess so I'm sure of course even the previous one I commenting on the likes wa ka attack Hosongo Mr Post but of course la swa kahle la yi fike yi drop so I was like let's come and report ni vona yi nga ri ku beni ka swona but hayi swi ti komba maybe you're like trend mapele I don't know man I don't know but if we can all see it so shkahle ta swi report kwalana and stuff like that and the very key ya ka nto kahle ya paparhulana Gagash in other words kuna video yin'wana of course mi nga ze ni yi vona Gagash no ka ni nga yi recordanga man la nga fa kombisa timhato la a nghena kona Gagash a nga ha xi lavi paparhulana so swi tikomba na ku mhaka leyi na ku se yi le ku xi affecteni blind paparhulana because ni vona phone call yin'wana kha xi fonela kokwani fonyonyo yi ri busy hi swa wena vhele
Aye Papa Lang. Eleso, Minjani na? ikona njani? Mi vuyini? Ro tshama nga ni vona i rini mara va tshama nga ni vona va kwe a va kona va huma sweswi va humi sweswi va ta fika sweswi va humi sweswi va ta fika sweswi Vana ku hakela bya. manitwa Na mitwa Papa Lang. ro tshama nga ni vona ku va fiki sweswi va vuya sweswi va fiki sweswi va vuya sweswi ya Se bona mi se mi ta ni vona ri. anytime ni ko fika ni vona n'we Tingoma leti ni nge te mi humesa ni ta mi endlela ni ta humesa mali ke. hi swona ka ni mi byela ku hi swoho ko kumbe a ni n'wimile kule na Mara mhante mi vuya ni mi nyike mali ya transport n'we mi nga vuyi. naswona ni mata mi ni vurile na swona a to matilana ma ni vuyi na yintini mina Mara mi nga ni byeli. na ni fona va ku hey i papa ra hi ta fona va humile hi ta fona va humile ma swona ku fika swa kona a ni mina mi to va ni mi fona va bela mina va ku Teka leya xin'wana xa Nedbank xi xi kotaka. mi kona n'we Ni busy namuntlha mi nge ni kumi. na mi ka mu tlhavela nyana yo ni kumanyana ni twele kunyana Mo ni fonele hi nkarhi Papa Lang. alright Sure. Okay. Before hi ya ka leyi ni hi ya ka yona a ni voni na video clip yin'we yi nga postiwa la ve ri Afro Tunes featuring Papa Rhulani and stuff like that. So ni twa swi nga ri ku make-eka sense loko ku ri kha ku kombisiwa timhaka to Papa Rhulani yi la mali yo ku ya release music because at the same time we all know ku ri music lowu loko wu ya huma la ku va nkarhi wa yona Papa Rhulani na ya leyi example ya leyi hi vona kwalaho and stuff like that ma vona mhaka leyi. So the main reason vhele yo hi kha hi vona kha yi phusha swinene na hala ku yi la ku tlhaveliwa and stuff like that i ku tigiga ya ha ri ku tikumeni a ya ha ri ku tikumeni vhele ku vhele na vanhu vo fana vo gagasha vanhu lava va hi phasapasa tigigi to tala swinene so yi ya kombisa a nga ha la ku bukwa la yi nga kona a nga ha na mhaka ngopfu na swona hi mhaka mahanyelo ya yona and stuff like that. So lava nga kusuhana na yona wa loyi a nga fona because na nga fona ngeni ku na loyi a nga fona vhele la before Papa Rhulani yi vulavula a va yi advice yi va na ti-relationship ta kahle ku fana gagash ivi kota ku tlhela ka le ka ri because a swona yi le ku humeseni but yi va yi nga ri na much direction and overall swi ti komba na ku lekere somehow ya kota ku va a yi control loko hi la ku lwala ntisi in terms of ku va a yi kha a yi directa na vo salani vo vanhu va yona loko hi la ku swi langutisa kahle swilo leswiwa ra mhaka leyiwa a to humeni tin'wana ti-track vhele bya mitsandza na we also had those tracks. It's also a good track. Mara ku fika ku va an issue again as we were speaking now mi kuma ku se na tigiga ya ha kota ku va kha yi tikuma so kahle yi lava vanhu lava nga ta yi guide va lava nga kusuhana na yo a va nga yi phuntisi a va yi guide hi line ya kahle because swi kombi na ku se yo nyamalala hi ndlela leyi phela hinkwayo na sweswi giginya xa 26 December hala n'wana va ti nga ri kona mi kuma ka ti-official letin'we veki hi ti vonavona maybe loko mo fika mi yi vona kun'wana swa ku yi va yo hijack-iwa sort of mi kuma ku yi nge fiki yi tlhaveliwa mali yo twala so ya ha ri kumi na tigigi laha vona mhaka leyi se hi kha hi vona yi kha yi cacana kokwana ncawuka leha and stuff like that yi kha yi demand and munhu wa karhala vhele he's a businessman va fika va fambisa business ra vona ma vona mhaka leyi so heyi a redzi hopefully va tshama kusuhana hi Papa Rhulani va nga yi vona video leyi va kota ku yi director in a good manner hi leswo loko ri amukeza swi banda kumbe la mi tlika subscribe nego ha he engari loko titwisa swona ni engari loko se ku phakelwa swakudya ntlangwini ne va ku hayi va ka ndindani ndaka tende va ka maxinje ndeka xitanga va ka bode famba jakaya va ka bode yanani makaya swo fana mi le makaya n'wina ka mala ku phaka swakudya swa le ntlangu mi ri kaya va ku hayi ka manager ka mi nga kholi ka DJ ka va tshikeni va twa ndlala va la ku dya ka va twa ndlala a va swekani ku hayi ka a va yi kaya va swekini vona timbilu vanhu lava ni ku hayi se no bula ka no titlangelo pholani layeni mi ta dya vuswo na kwembe na betirute na kwembe nyama yi herile ka ku sale kwembe na vuswo hayi ka DJ ka vola va nga rambiwangi va ke nsimbi ya tende hayi ka manager ka
a va ya kwini va wine